What's up everyone? Welcome to another class. In this video we're looking at a text. It's called Bootcamp. Саламатсыздарбы? Бұл видеода біз Bootcamp деген bir текстке карайбыз. Camp деген сөз лагерь деген. Bootcamp деген бұл дисциплинасы катуу лагерь. You will understand when you read the text, okay? Азыр текст окуп отурабыз, ошондо түшүнүктүү болот. 16-year-old Melissa arrives at Bootcamp, but she doesn't want to be here. 16-year-old Melissa arrives at Bootcamp, but she doesn't want to be here. She doesn't want to be here. 16 жаштагы Melissa ушул Bootcamp'ке келет, бирок ал бул жерде болгусу келген жок. Bootcamp is not for holidays. Bootcamp is not for holidays. Bunday лагерь бул эс алуу үчүн эмес. Teenagers come to stay here when they have got problems. Teenagers come to stay here when they've got problems. When they've got, when they have got problems деген. Өспүрүмдөр бул жерге алардын өздөрүндө проблемалары болгондо келишет. And Melissa has got serious problems. And Melissa has got serious problems. Жана Мелисанын олуттуу проблемалары бар. Демек өзүнүн жашоосунда маселелери бар экен да. She doesn't do any work at school. She doesn't do any work at school. Ал мектепте эч кандай жумуш аткарбай койду. Же аткарбайт, негизи аткарбайт да. Doesn't do. She just wants to go out with her friends all night and drink and take drugs. She just wants to go out with her friends all night and drink and take drugs. She just wants to go out with her. With her. With her дегенде H түшүп калат. With her. Ал достору менен кечке көчөдө болуп, түнү менен көчөдө болуп, ичип же банги заттарды колдонгусу келет. She is very difficult at home. She's very difficult at home. Ал үйдө аябай кыйын. Демек мындай сүйлөшкөнгө кыйын, difficult. Кыйын бала дегенде, кыйын деп жакшы ойдо эмес, жаман ойдо кыйын да. She argues with her mom all the time and shouts at her. She argues with her mom all the time and shouts at her. Ал апасы менен дайым талашат, урушат, жана ага кыйкырат. Shout, кыйкыруу, shouts, кыйкырат. Her mother can't help her, but she hopes that Bootcamp can. Her mother can't help her, but she hopes that Bootcamp can. Анын апасы ага жардам бере албайт, бирок ал Bootcamp жардам бере алат деп үмүттөнөт. Hopes. Bootcamp is a difficult place to be. Bootcamp is a difficult place to be. Bootcamp'te болуу кыйын. Же Bootcamp болууга кыйын жер. Place бул жер. There are lots of rules. There are lots of rules. There are lots of rules. Ал жерде толтура эрежелер бар. This bootcamp is in the middle of the Arizona desert. Okay, this is period here. This bootcamp is in the middle of the Arizona desert. Бул bootcamp Arizona çölünün ортосунда, middle. It's a ranch, and there are lots of animals. It's a ranch, and there are lots of animals. Бул ранчо деген ушул фермага окшогон жаныбарларды караган жерди ranch дейт. Жана ал жерде толтура жаныбарлар бар. There are lots of animals. The young people have to get up early every morning. The young people have to get up early every morning. Жаштар, жаш адамдар күнүн эрте менен эрте туруш керек. Ал жерде have to туруш керек. Башка вариант жок. They have to help on the ranch for 2 hours. They have to help on the ranch
on the ranch for 2 hours. Алар ранчодо 2 саат жардам бериш керек. Have to help. Then they have a good breakfast. Андан соң алар жакшы эртеменки тамактанышат. At least the food here is nice. At least, бирок бат айтканда at least the food here is nice. At least деген сөз жок дегенде. Хотя бы деген сөз да, жок дегенде. Жок дегенде бул жерде тамак жакшы. After breakfast, they usually do their schoolwork until lunchtime. After breakfast, they usually do their schoolwork until lunchtime. Эртемененки тамактан кийин алар адаттагыдай өздөрүнүн мектеп ишин обедке чейин жасашат. Түшкү тамактанганга чейин жасашат. Until чейин. Okay? After lunch, they have to do more work on the ranch. After lunch, they have to do more work on the ranch. Түшкү тамактануудан кийин, after, кийин, алар дагы ранчодо иштеш керек. In the evenings, they do their homework and write letters home. In the evenings, they деп айтабыз, бирок бат айтканда they деп окулат. They do their homework and write letters home. Geçinde, in the evenings, geçelerde алар өзүнүн үй тапшырмасын жасашат жана үйгө кат жазышат. Home, үйгө, write letters, кат жазышат. It's boring and hard work at bootcamp. It's boring and hard work at bootcamp. Bootcamp'te аябай зеригиштүү жана катуу жумуш. Melissa hates everything and is rude and difficult. Melissa hates everything and is rude and difficult. Melissa бар жокту жек көрөт жана аябай корс, rude деген корс жана кыйын. But every afternoon after the ranch work, they learn to ride a horse. But every afternoon after the ranch work, they learn to ride a horse. Бирок күнүң түштөн кийин, ранчодогу жумуштан кийин алар ат мингенди үйрөнүшөт. To ride, minүү. At first, Melissa is scared, but later she begins to enjoy it. At first, Melissa is scared, but later she begins to enjoy it. Башында Melissa коркуп жатат. But later, бирок бираздан кийин ал ага жагып баштайт. Enjoy, рахаттануу, жактыруу. After 2 months, Melissa feels happier. After 2 months, Melissa feels happier. 2 айдан кийин, after 2 months, Melissa өзүнү бактылуу сезип баштайт. She loves her horse and her schoolwork is much better. She loves her horse and her schoolwork is much better. Ал өзүнүн атын жакшы көрөт жана анын мектеп жумушу, мектеп иши биротоло жакшы болуп калат. Жакшы болуп калды. She thinks about her mom a lot and feels sorry for being so horrible to her. She thinks about her mom a lot. About her mom, да окуйбуз. She thinks about her mom a lot and feels sorry for being so horrible to her. Ал апасы жөнүндө көп ойлонот жана өзүнүн апасына ушундай жаман болгонуна өкүнөт. Okay? To be sorry, өкүнүү. I'm sorry деген мен өкүнөм дегенде кечирип коюңузду дагы билдирет, анан мен өкүнөм дегенди дагы билдирет. She wants to go home and go back to school. She wants to go home and go back to school. Ал үйгө кайра барып, кайра мектепке баргысы келет. For Melissa and hundreds of teenagers like her, bootcamp works. For Melissa and hundreds of teenagers like her, bootcamp works. Melissa'ga үчүн for Melissa'ga жана жүздөгөн ага окшош like her ага окшош өспүрүмдөргө bootcamp жардам берет. Бул жерде bootcamp works деген bootcamp иштейт экен.
Демек пайдасы бар экен деген мааниде да. Bootcamp иштейт деп которсок болот сөзмө сөз, бирок Bootcamp'тин пайдасы бар экен деп түшүнөбүз.